TV Rwanda mbahaye ikaze makuru y'imikino yacu yo kuri uyu mugoroba aho tugiye kugenda tuganira kapisa ku makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Birumvikana na makuru turi buze kugenda turebera hamwe by'umwihariko ibikomeje kugenda bivugwa. Amagingo rero nta kindi kiri kuvugwa ni UEFA Champions League yaraye ibaye ku mugoroba ndetse bikaza kurangira ama ekipe amwe yitwaye neza gusa andi nayo akaza kubabara. Tugiye kurebera hamwe rero uko UEFA Champions League yaraye ibaye ku mugoroba ndetse n'uburyo tombora yabaye imeze. Ese koko ama ekipe uko azahura turaza kubyitegaho iki. Reka tuanze tunyuze amaso mu byukuri kuma ekipe ashobora kuzahura. Gusa Real Madrid yageze muri kimwe cya kane rwabuze gica mu byukuri kuko yari yamaze no gutakaza ikizere yewe ndetse n'abantu bari bamaze no kuvuga bati byanga bikunze iyi Real Madrid barashobora kuza kuyisezera. Ni nabyo kandi byabaga kuri Arsenal gusa yo yari yarizigamiye ibitego byayo. Murabyibuka ko mu mukino ubanza Arsenal yari yatsinze ibitego 7 gusa amagingo angaya nayo yabashe kuba yarisha abantu kuko byaje kurangira ari ibitego 2 kuri 2. Reka tuanze turebe uko byagenze. Gusa Real Madrid ntabwo izizamu rya Arsenal muri Champions League bizaba bimeze bite rero muri kimwe cya kane dore ko aya ma ekipe yombi yamaze no kuba atomborana muri rusange. Reka turebe nyuma y'imikino rero ya kimwe cy'umunani kirangiza cya UEFA Champions League cya 2024-2025 hamenyekanye uko ama ekipe azahura muri kimwe cya kane kirangiza ahatanira kujya muri kimwe cya kabiri. Mbega yewe reka turebe bizaba bimeze bite rero nyuma yo kumenya uko ama ekipe yageze muri kimwe cya kane cya UEFA Champions League 2024-2025. Arsenal izacakirana na Real Madrid mu gihe Bayern Munich izaba ihura na Inter Miami. Iki cyiciro kirimo imikino ikomeye cyane aho Paris Saint-Germain izacakirana na Aston Villa naho FC Barcelona igahura na Borussia Dortmund. Aya makipe rero yageze muri kimwe cya kane kirangiza nyuma y'imikino ikaze ya kimwe cy'umunani aho Real Madrid yasezereye ikipe ya Atletico Madrid kuri penalty naho PSG igakumura cyangwa se igasezera Liverpool naho Arsenal yo ikanyagira PSV Eindhoven. Ubu rero hari kwibazwa uko aya ma ekipe azabasha kuba yakomeza urugendo rugana ku mukino wa nyuma uzabera i Munich ku wa 31 Gicurasi 2025. Dore uko amakipe rero azabahura muri kimwe cya kane kirangiza cya UEFA Champions League. Arsenal izaba iri kumwe na Real Madrid, Paris Saint-Germain izaba iri kumwe na Aston Villa naho FC Barcelona izaba iri kumwe na Borussia Dortmund. Bayern Munich ntabwo yasigaye nyuma kuko nayo izaba iri kumwe na Inter Miami. Imikino ibanza izakinwa ku itariki ya 8 ndetse n'itariki ya 9 Mata 2025 naho iyo kwishyura ikinwe nyuma y'icyumweru kimwe gusa ku matariki ya 15 na 16 Mata 2025. Mu cyiciro cyabanje habonetse ibitego byinshi ndetse n'amakipe akomeye yarasezerewe cyane. Aha twavuga nka yarasezerewe cyane twavuga nka PSG yasezereye nyine Liverpool kuri penalty 4-1 nyuma yo kunganya igitego kimwe kuri kimwe mu mikino yombi. Barcelona cyangwa se Barcelona yanyagiye Benfica ibitego 5-0 mu mukino cyangwa se mu mikino yombi. Arsenal yatsinze PSV Eindhoven ibitego 9 ku bitego 3 mu mukino cyangwa se mu mikino yombi. Inter Milan yatsinze Feyenoord ibitego 4-1 mu mikino yombi naho Real Madrid yasezereye Atletico Madrid kuri penalty 4-2 nyuma yo kunganya igitego kimwe kuri kimwe mu mikino yombi. Bayern Munich yo yanyagiye Bayer Leverkusen ibitego 5-0 naho Borussia Dortmund yatsinze Lille ibitego 3-2 mu mikino yombi naho Aston Villa yaje kuba isezerera Club Brugge ku bitego 6 ku gitego kimwe mu mikino yombi. Amakipe rero ese bigenda gute iyo aya ma ekipe
ese bigenda bite kuri aya ma ekipe nyine agiye kuba ahurira muri kimwe cya kane kirangiza cya UEFA Champions League? Muri kwibaza muti ko twumvise ama ekipe yose ari bikonyozi, ese nayahe ari guhabwa amahirwe? Reka tubirebe byose uko byakabaye. Ka Arsenal ndetse na Real Madrid dukoze ubusesenguzi bwacu, nuvuga ngo Real Madrid na Arsenal bahuye inshuro imwe gusa mu irushanwa rya UEFA Champions League. Icyo gihe hari mu mwaka w'imikino wa 2005 ndetse na 2006 mu mikino ya kimwe cya 16 kirangiza. Mu mukino rero ubanza wabereye mu kibuga cya Santiago Bernabeu tariki ya 21 Gashyantare 2026, Arsenal yatsinze Real Madrid igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Thierry Henry. Mu mukino wo kwishyura wabereye i London tariki ya 8 Werurwe 2006, amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa bituma Arsenal ikomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Mbega birumvikana ntago byoroshye. Arsenal rero izashakirana na Real Madrid, PSG ndetse na Aston Villa. PSG ndetse na Aston Villa bagiye guhura bwa mbere mu mateka yabo mu mikino ya UEFA Champions League, kuko mu mukino wa kimwe cya 14 kirangiza abo bombi bari kumwe. Aston Villa rero yageze muri iki cyiciro itsinze Club Brugge ku gitego cyangwa se ku giteranyo cy'ibitego 6-1, mu gihe PSG yasezerera Liverpool mu mikino yabanje, aho umukino ubanza uteganyijwe nyine kubera kuri Parc des Princes i Paris ku itariki ya 8 Mata 2025, naho uwo kwishyura uzabera kuri Villa Park i Birmingham ku itariki ya 16 Mata 2025. Umutoza rero wari wa Aston Villa Unai Emery cyangwa se Unai Emery wahoze atoza PSG yagaragaje ko ishema ryuko ikipe ye yageze muri iki cyiciro, ariko avuga ko bifuza kugera kure hashoboka. Reka turebe se bizakunda cyangwa imikino izaba ari amateka, kuko ari ubwa mbere amakipe yombi azaba ahuye mu irushanwa rikomeye nkiri ngiri. Reka turebe no kuyandi nka FC Barcelona izabuyura na Borussia Dortmund. FC Barcelona na Borussia Dortmund bazahura mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza cya UEFA Champions League mu mwaka w'imikino wa 2024-2025, aho amatariki y'iyi mikino ateganyijwe ku itariki ya 8 cyangwa 9 Mata 2025 ku mukino ubanza, naho uwa kwishyura nyine uzaba ukazaba ku itariki ya 15 cyangwa 16 Mata 2025. Aya makipe rero yombi aheruka guhura mu mikino y'amatsinda y'iri rushanwa mu kuboza kwa 2024, aho FC Barcelona yatsinze FC Barcelona nyine yaje kuba itsinda Borussia Dortmund ibitego 3-2 muri uwo mukino, naho Ferran Torres yatsinze ibitego 2 nyuma yo kwinjira mu kibuga asimbuye, bituma Barcelona igira umwanya mwiza mu itsinda. Mu mateka rero yabo FC Barcelona na Borussia Dortmund bahuye inshuro 5, aho FC Barcelona yatsinze 3 banganya 2, kandi Dortmund nta ntsinzi irabona kuri FC Barcelona. Bivuze ngo FC Barcelona ifite amahirwe menshi cyane. Ibi rero byatumye Dortmund iba ikipe itabasha nyine kuba yatsinda Barcelona mu makipe yo muri Espagne bahuye. Umutoza rero wa Borussia Dortmund Niko Kovac yemeza ko FC Barcelona ari ikipe ikomeye kurusha Lille, naho ikipe ya Dortmund yasezereye mu cyiciro kibanziriza kimwe cya kane. Naho Kovac nyine umutoza wa Dortmund avuga ko bazakenera kwitwara neza mu bwugarizi no gukoresha neza amahirwe yo gutera imbere mu mikino kugira ngo bahangane na Barcelona. Ku rundi ruhande FC Barcelona yageze muri kimwe cya kane kirangiza nyine isezerera Benfica ku gitego cy'ibitego 3-1, na abakinnyi nka Pedri, Rafinha na Lamine Yamal bitwaye neza muri iyo mikino, bakaba biteguye gukomeza kwitwara neza no mu mikino yindi ikurikira. Nibyo ngibyo. Ku bundi busesenguzi twakora ni ko kuri Bayern Munich na Inter Miami.
aho mu mateka yabo Bayern Munich na Inter Miami bahuye inshuro 10 mu marushanwa atandukanye. Muri zo nshuro Bayern yatsinze 6 banganya rimwe, naho Inter itsinda 3. Bayern yatsindiye ibitego 15 muri yo mikino, mu gihe Inter yatsinze ibitego 9. Mu mikino iheruka Bayern Munich yitwaye neza mu ciciro kibanza kuko cya 10 kibanziriza kimwe cya kane kirangiza, aho yatsinze Bayern Leverkusen ku giteranyo cy'ibitego byinshi, ndetse Inter Miami yo nayo yatsinze neza ikomeza mu ciciro gikurikiye. Bayern Munich rero izakina umukino ubanza idafite abafana benshi mu gice cya stade kizwi nka Stade Crève kubera ibihano byatanzwe na UEFA nyuma yuko abafana bayo bagaragayeho imyitwarire mibi. Ngibyo ibyo twavuga rero kuri iyi mikino, gusa nagiye mbona hari nibyo abantu bagiye batangaza. Reka turazwiga ko mu yandi makuru yacu y'imikino akurikira. Mwe bityo musabwa n'umukomeza kubana natwe hano kuri Sport TV Rwanda. Nimba utarakoze subscribe ukayikora kuko ni we bifite akamaro, natwe bidufite akamaro, kandi uzabuteye inkunga ikomeye cyane kuko uzagira urushaho kumenya amakuru meza kandi ku gihe. Mubwo busesenguzi twakora kuri aya makipe yamaze kugera muri kimwe cya kane kirangiza cya UEFA Champions League. Gusa ikindi nakongeraho nuko nge mu mboni zanjye mbona ikipe nka PSG ishobora gukomeza ahantu bigoraniye magingo yangaya ni kuri Arsenal ndetse na Real Madrid, kuko Real Madrid ishobora kuzasezererwa cyangwa se igasezerera Arsenal. Ahangaro biracyagoranye kugira ngo bisobanuke, nukuvuga ngo reka tubihange amaso. Gusa Barcelona gukomeza ni urucabana, ikipe nka Bayern Munich nayo gukomeza ni urucabana. Aha rero ikipe nanone nka PSG nayo ishobora kuzakomeza. So iyi mikino izabiryoshye cyane no kuruta iyo twabonye, kuko amakipe yose azaba afite ishyaka ryo kuvuga ngo reka turebe, kuko PSG iri kumwe na Aston Villa. Ntago rero mpamya ndashidikanya ko Aston Villa ishobora kuba yakuramo PSG twabonye yakuyemo ikipe nka Liverpool. Reka tubanga amaso turebe ngo bizarangira biti.